Media Sigana TV so na ene yati asem de wo fidem hase mo be kai story amede ebel efa mami bia odi na we wo sem ebe pie mu wo MFK anim na sem odi ba ye ne se na ne ba ene ne namfofo edi ago ena na danfo ba ko mistakenly odi mpaboa ebo ne ba ne nani na omukoye ne ba ne nani surgery edu 1 week na afi di omohu se ne ba no eni eba bonti anase epiaba ena odi be pie mu wo fidem hase ya o ka se opemmoa edi efi ye nchen na ene yati asem de ye di update ebremu se sisi anu de wi a sisi anu situation ne esifa eko chene so be subscribe na wa like na do comment so our comment section as yes man yenko video ye ne boga kakari ene ne ba mam se wa me friend mam kakari because ni di ne kakari ka ho na wa mo ba ye no ababa wa na sem e kire se ne papa no Marchi wanya 40 years emfihye aduanan papa no so de ni tu kwan na omokoye DNA no DNA prove say akra no enye papa ne ba abra ne maame nso afiri mu enra ye preso afidie so na ye de papa na tena se ye take DNA samples no ye wie ye papa na je atomu se ye ma na wotwe mienu na wonfa nkodwen ho se ba se DNA ne ba na still e prove say ababa awa no enye ne ba obehwe de obetimi aye e de aboa ba ya nti enra ye wura kakari be me na nyame nhira wo US burger enra o se me kwakwa bi se nyankopon sansa de bie ni ho no mo a me ya mimi se nyame ena me ne elder ye say nyankopon be ma o result a eye good emu aye no papa ena nyankopon de be ma o eti ye hwe ni mu enra na wotwe mienu ye hwe se eja wode sika no ye ka ne sen wode emu aye no ebeba na bibia nso so akoyie na ya nkasa results no na ba wo ba betie ebusi asem wode abafie ha ya nkasa ye baby Lydia we a successful surgery who asem and e ba be kan baby Lydia wow de nyamitimi ye ne bi no de nyamitimi ye ebi no ai baby Lydia ni video ba ko na edaso no ni video ba ko na edaso no okwakoye MRI mpacho videos mo fa nguso maye na yenkoye ni mebre ne ko MRI time no ho video nie na ne ene daso no share wie surgery no my producer mon kakai na ni no ansa na yaba we so anopai mama ya hwehwe na atiesi mu ahai o ma ba trazo eda mon fa na ni no hwehwe any obusia black and white na enti obusia de edaso ni black and white na he de atoso na akoraketo anani yeyi nani balls no ani tokro no yeyi afrim yewie ya asan ahono ye nya asem ketoa enti obusia enra doctors are ewo Comfort Anoche Teaching Hospital. I can say G enra o my nyame so ade ama successful surgery. Simonfa current one ni momunto so na yenkoye nim. Monfa enede no ento so nti abusia omoye anu wie no. Yes. Eno oda ho no. Mami akoda Lydia oba transi o. Serious. Wonyangui. Serious. Kwasa nke ye bebia na ye panimu bia na se nko obia na nkoko. Na so so hwe de erade aye. Ne so mom na ate kakra. Oba ne den asem na de ma so ti asem a wo kan. Akra ne ba say 2 weeks nie. Yeah. Na 2 weeks no na wo se nka ye wie ye na Friday na ye wie ne Monday. Doctors gina ne so na wo mo ye surgery na Monday ye say oba tan oni ukuna no pa no num na madu Comfort Anoche 9:30 na fe na no mu regate wakoton sumie 9:30 Lydia say was say asem
Hey, what baby to say? No, 9:30 afi na no mo ko nti omo ko do line na enro omo so na wasa akra ne sign train the following week the following week no wa mo san ko bie mu a ma me ne so onde wa pa aba wa bre na me so boa me te ha me mre sabe me a me nyame na me wo akra no me mre wo no wa bre sadwe no mo beye ena nkakra de nyame aye ena baby Lydia odahoi baby Lydia yes Afisem gets results abusia debia meka mese me abana frempoma eba no accountability enkontamu a ya na hia me pa secondly eba no gratitude aseda say ye ni nsade ehu hia because say obi ye wade na oda na se a ehye ni nkura ma ne ye ne more na ono so ye ne more no na onyankopon hira ene na dom eba ne so nti wo da ase no na epe hira so edi mo obi a oya adoye eti akra mu na mo bo aye o nyame adom ye keka bo mu kakran wo bia de ne dia bai ene de akwa ye surgery edi ama ye bai na enra ene ye surgery ni wiye ye be kokonfo no che ne ene akra na kwa akohia ye wia de aka chire bia se be sa be ka chire mo ne ho tona ye de ne beba doctor we ye surgery I think say minya enkomo bi wo ho elder ye nyane ntie se akora ni sua ena wo se wusua da bia unyini kwanim eti from time to time no eni na omode be hye no je se yes no time to time eti ye be confirm e de free doctors ni nchen we de afi ni aye surgery nti ye twen kakra na yakwaje se animde no ye be ma doctor na kirem e wa fidie ya so na wa wutie wo hweye no wo so wanyam adisua kakra nyame nhiramo abusia nyame nhiramo ba ye ena kaman donate a enka kra ye ni e de ne be ko wuo na me nhiramo se kra de mama yetimi hwe o usa ha ma ha mani afia so hwehwe ba ko de ni entimi nyame nhira obibia nyame nhira mo kese edamwase ewo wabada yesu suma onyame de amawo se ohu obi a ne ho akere no a e ka wakoma na unya wo pe se nipa we de yemwa no wonso awurade nhira wo efi se eba yero na wamfa akoma panso ansum ena ya nhwa moa akwada yi a enkanya ne ya yehuni nti ye kan nyina no wonso de be kan no se nyame nhira wo na nhira na nyame nhira wo no enka adwuma wura ene ya adwumaku ni nyina amen mi team and team. Me team ne de we can say a solid team. Amen. Na yes adie bia no yes praye. We ba kwa na ebuo kabomu a efri mi producers so e de ba me panel members ene me mpanimfo nyame nhira mo me team members nyame nyamo kese na na Jessica pa na na bema na na nidi o konfo anoche senka me kope office bia ma no konfo anoche o na watina wa aye consultation na na je nyame nhira isibu ama nyame nyamo kese e ma me ai onkoso a na omamu ahoden na mfanta Debbie ne remfida osu o ha se ni nyina no obekai se ye mbe so was stupid your friend Afisem baby yes Afisem baby we say ni din ba ko ha Lydia eno no ne to kuro no obi amane no obi asende ni skasa me fama no de ne to kwan ampai no by a friend ne papa number na enkonti no say otokwan ampai papa ote yenka ebusia asida kese enkonfama obibia oyi ni sika de boa akola we na ma mene die na oni didie se situation we ebetimi asolve enti se ne ma meno etimi enya didie ewo ne banani dia na ekire se asida kese na ode ma obibia oyi ni sika ede boa ne ba no na yesre awofo no se oba edi agua aya momma mani enko mo ho se omususa no omuni omuna hofo edi agua there certain things bi wo ho no ma
ese mo mamani nkwala no ho na nka etimi di asomdwa yede etimi aba esanse ye maami issue yi ebetimi atowo ebetimi nso atome etimi sre awofuo no mo mamani enkomofra no ho emfa emmaye na me sanso ka se asida kese emfa ma obibia anka nyamu a anka akwala no ontimi enjuice na se na MFK kan no sa akwala no ho tono na bibia etimi etodin a yede ne beba bepie mu wo fidiem ha se na yede aba be kire mu enti no story we bibia be fie kire edi ababia ne busia me de ebeba be so na make house ha eguso aye emergency Ghana TV so channel so be subscribe na wa like na do comment so aba comment section ase edi ameji so an catch mami esi anything ye be san so edi hyemu wa ha bi me busia